news in the JOUSEI na bon chaven lim na hi vin tuni 17 October 2025 ai ta in tuni hi ei ho ku ki cha te dinga masanga patna ina nit jingole ku ki cha te dinga ni lo pi ta a hi lo le ni poimo ta khat jong a hi in hi chi chu ipiham iti a hi le ku ki Anglo War ti a ipu ipa te vin sap kang te anado naw kum jale gate na ahungling to ta in kum jale gate jen hita chu ipu ipa te vin gal anabolova British sap kang te anadova pan anala naw ahan san naw igam inama dinga pan anala na ho hi hichi ni kho a hi ti a ipu ipa teu khanga patna hita chu hin nit towa hichi tobang ni kho ho hi ihin nit to pi wa pan ihin la to pi wa hi in a hin la tu ni a hi ei hon Meitei government ipom tapo vin Meitei government noya ka umnom tapo vin kei ho le ke ho ki vai po na ni pi vin ti a center government hinga in thu mova Meitei government in chom pai wa in man naw hi kum thum hongling ki go a hi ta in hi zong le tu a hi kum khat kum ni in ei ho le ei ho hing ki vai pu na wa hi boina in to pai jing vin zan la thil so ho jong chu het so ke wa hi in nu mei nu naw chapang izat ham khat suling lawa zan la thil so cha chom chom an umi ti ho jong chu mu a hi in cha chat om le jing in hita mi government noya in lai wa bon hi chi chan ge a boina anakito lo a hi in ahin la tu a hi ei ho governing ihung ki bol ki go no wa hi le kum li kum nga jong che nai lova hita boina in to pai jing hi kanami te ho ki kel phano angai ti hi tunia he akisei do no min hi chule tunia hi hinge thil inam sungwa thil so ho neu cha hin sei naw te hi jong le sei nom a hi lo la holim nom na khat ze a chu tunia hi chi video in se mo hi in ga velo hen hi chi wa tuni i topic deu hi a hi le namlam kai hon nam pi puidan themote ti a hi in nam dang nui sat ding in ji po te ti hi tuni i topic ngo hin tin hi chi wa hi igam sunga thil so ho hi sei lo wa jong i het so ke wa hi in hi ze a chu tuni a hi government Meitei government noya iu mo wa ipi phachom ham a hi la wa hi le ei ho ki vai po wa hi ipi phachom na inei wa ei ho ku ki cha te hi I to bang I hiu ham I to bang ho chu I hiel wa pha ham ti hi neu cha ka sei do no men ze a chu tu ni a hi chom lo cha hi chi video hi in sem deu hin tin thu press release tampi a hong omen hi che ho jong hi hoita in sei la lo deu a thu ho isim la ta lo deu a dan ho chu het so ke wa hin a koi ma zo sin I mu deu jong ka ta sanin ni ze a chu a thil dan ho bo in sei deu a ban le a chaina langa chu I to bang lungel inei vam a hi lo wa hi le e ho nam sung hi I to banga sim phat ding ham ti hi neu cha ga seritin hi chwai ga velochen 16 October 2025 ni a KSO Chochanpur district hon thupon anabol now press statement anabol now a hi hi chiwa ama hon press statement anabol now chu ipu ipa teven hi sap kang te anado now 1917 apat na 1919 san anado hi official ta achu Manipur government nin recognize abol dan chu ahile Kuki rising day ti a hi het no hi in ahin la hi chi hi kei hon tu a hi Kuki Anglo War ti a hi kaman dewa hi ti ai peace ground na ki mang ding hi ti a hi to gon ananevin ahin la
hi chi chu mun phabe pi a hi KSO branch za chom chom in jong thu phun anabol a hi za chu mun phabe pi a jong hi lol hingta anaki mangin chule mun za chom chom a jong hi ku ki cha te chen na gam chom chom state chom chom a jong hi chini ho hi anaki mangi ti ho jong hi mu a hi in aki man ho a jong hi lo pi ta ki mang a hi in hi ta chu op kai lo hi la I ma cha asu boiding lo hi la hi anaki mang the ti ho jong hi mu a hi in ki pa le jengin a hin la ku ki cha te chen tam na pen ku ki cha ten khopi dinga jong itup pen hu lamka khopi sunga hi ki got na len ta no men ki got na thupi ta no men stay so jong a ki bolin hi ta chu thupi ta amanding kiti na a hi emergency meeting khat ahung nei win hi ta chu nam se pai hon a hin su boy win khosunga thala hin ka mo win aban le hi chi Kuki Anglo War celebration hi man a hi ta poi ti jong chu ga he thei diwa ise wa hi in hi chewa jong ga veleu chun 108 thin na kumza le gate thin na Anglo-Kuki War hi chi hi mandinga to gon anakinei pen chu zanla thil so je a chu abona hi cancel an hi ta in anakimang ta poi ti ho jong hi mu a hin hi chi chunga jong hi tunia jong chu Moreh block KSO kona het sa na hong ki bol chu a hi le hi chi hi kuki in pi thupi dung zain cancel anaki bol tai koiman manta lo dinga ita chu apart hi anaki vochon tai ti a jong hi het sa na a bol lovi ti jong hi mu a hi kinin phamo kisale jengin aban le hi chi hi ga veleu chen emergency notice hung ki bol a hi in nam se pai UK ne ho a kona hung ki so a hi in ama hon ana sei naw chu a hi le kuki rising day ti pa hi chi hi mel mate tepi a hi in a hi lo le mel maten hi ta chu hlep na a e bol a hi in hi chi ni ho hi Kuki Anglo War ti a ke mang loading a hi ni khodang ti mo hi ti a hi emergency meeting a hin bolova hi chi Kuki Anglo War kiti Kuki rising day ti a ke mang 17 October pa ke mang loading hi chi koi man ani thei loading hi ti a chu kha ga na a hi lo la kham tan na hong ki ne ya hi ta chu tu ni ho a mandinga to gon anaki nei JOUSEI hi cancel anaki bol hi ti a hi in alang khana jong chu UK ne in UK ne hill chit na ti to bang tai ma hi Kuki research forum hon jong thuso khat a hin bol wen hi chiwa thuso ke bol pa hi Kuki research forum ho hin KRF ho hin hi ta chu ke ho so a hi poi hi chi koi so a hi a ke poi hi ji chun hi chi hi thula lo hi ti a jong hi chawai clarification su thin na ti a hin bol kit novin evet na hi le e ho sung keusi jong hi za chat au ma hin hi chiwa a logo e beleu chun hi chiwa a logo ata ta pa sa nga jong hoi zo kichi zo to banga hi a hi a hin la hi chiwa hi thu ki sei pa ki dei lo pha na chu hi chila ya hi clarification hung ke bol kit na a thu ki ji dan a design wang hi neu khat ki khi nei hi zong le ga ve ka le chen hi chewa ki ji ho registration number hi che ho JOUSEI zong hi abona ki bang ki nei chewai registration number ho abona ve le chen abona ki bang nei hi ta chu thu hi koya chu adi lo ham hi ki he thei ta lo kho ma hi inam sung hi boy gam hi tai organization khat hi a hi wanga organization head pi lova head letter head ho Mangcha hi ta chu thu ki so jeng ta hi chiwa a website ho jong a koi ho jong ki bang so ke email koi ho jong ki bang so ke a hi wanga chu hi chiwa hung ki so ho hi event na hi le hi chelanga hi a so tu hi information and publicity kiti a hin la hi chelanga clarification hung ki bol na awang hi general secretary le chairman en
thu so ahin bol wa hin ichiwa general secretary hi Dr. Thathang vai phei hi in aban le chairman hi a hi le Dr. Saiho Kipgen ama ni hi hi ta chu su thin na ahin bol kin wa hin hi chi keu chu hilowen tu a jong hi chu chanpur gam kai sung mama a jong hi mizo min vo a hi atha khat ki phu khat kin hi ta hi e ho nam sunga hi khat la khat ki to mo na thei a hi lo la khat thil aum sa ho su de na su hat sanga hi alui ho pai hla ding atha siam do ding hi chu i ti chan hong chi ding ham a hi lo le i chan ge warranty ham ti jong kit lo ye ta chu ki sumang pai ki na atha khat ki bol kit to banga hi au men hi za chu tu ni a hi nam lam kai ho thu do kiti a hi hi chu vai point hum in bol de wain a khat na a hi koi to banga don but no me mu wa hi jong le komena don but na i pi the wa hin kuki nam sunga lamkai ka hi ti ho thudo na a hi in Meitei government a kona ipi phat chom na imu em ti hi a hi in Meitei government a kona hi kuki cha te dinga ipi phat chom na umam tu ni ai ki hen hi tawi ti a hi in is also separate administration ki thum a hi in Meitei government ka dei da poitia ki phin na ine wa hin a hin la tu ni chan ge a I police ho jong I vet nai le Manipur police in a lai a hi in aban le Meitei MRT ho vel a hi lo IRB ti ho jong hi I vet na hi le Meitei noi government control na noya na lai a hi ani na a chu a hi le Meitei police a ko na ipi phat chom na inewa na a hi la vai la thum na a chu melong ho a ko na ipi phat chom na inewa hi chi hian ngai Meitei hi han melong ho hi han ukeng ni ho zong iti zivin hi chi ho a ko na hi ipi phat chom na ku ki cha ten ineiwem 1992-93 a melong ho a ko na hin kho izat ham khat ki cha na hin na izat ham khat ki cha na hin tu a jong hi 2023 a patna tu ni chan ge ya ku ki cha ten hin kho I chan ho hin na I chan ho hi ga veleu chun izat thing hi ta a hi le tu ni a hi Meitei le melonga ko na ku ki cha te a dinga phat chom na I pi uma I gam I kho I veng abona ki chai I u I naw I so pi I pu I pa abona ki chai ki nei hi chu ho hi I pi I phat chom pi ham tu ni Meitei government hi ku ki cha te a dinga I pi phat chom na umam a hi lo le Meitei police ho a ko na I pi phat chom na I nei wam tu ni a hi e hon Meitei government I support zingova Meitei government a I mova ku ki le na umahi ku ki cha te police a hi itiva a hi wanga a bet ho vewen lang a control room ho vewen lang a connection ho veleu chun ni ha chenga report api na ho case au ma thu aboya a hi le report api na ho hoilai ham report api Meitei ho report ki pi ipi bola chu ku ki cha te chon dan khan dan a hi lo le ku ki cha te sunga thil su ho JOUSEI chu Meitei gam sunga report ipi ham TULAI mi tampi lungdong chu ku ki cha te gam sunga thil khat a hlun le Meitei hon an hema sa jiweti e ho police hon Meitei gam sunga thil su ho mi pi sei pi lo chu ai wa Meitei ho hi ei ho gam sunga thil su ho police station a report bol khu Meitei hon phone do chat jeng hi je a khu information ha chu e ho in social media lik le hi thi mai the wai hi chi hu hi lo wai e ho ma man information e pi oi hi chi zong hi hla sap na khat wai a hin la tu ni a hi lamkai ho hi chi question thum hi thudo ki nei Meitei government a ko na ip phat chom nai nei bam police ho a ko na ip phat chom nai nei bam melong ho a ko na ip phat chom nai nei bam tu ni a ku ki cha ten milong leader khat hong dinga hi le amin jong sei daut welcome ka bole kali move na hong ding ka kipa avi ti ho min chuzat e that na
igam ilo eila apia tunia ahung dinga ei that leng pa ahung na dinga ehon ki pa na thu iseiva liem na thu iseiju za chat au mau mai meitei government in meitei police hodinga centera kona bulletproof gari izat ham khadala ahi le tuni aku ki cha te che nagam sunga jong Manipur police dim se nahi ahi le tuni aku ki cha ten bulletproof khat be se hi chi infal copy sunga kona bulletproof khat be ahin pi wam ki changlo hi e hodinga I ma cha phat chom na lo hi min tu chunga jong meitei gam sunga indigenous ahi tia ama hoi ana cheng det ho ama hoi agam nei ho ahi tia amin ahin ta do na jong imin nu zaw sa talo ai wanga tu ni aku ki chate ki pelut go na na lai hi chi question thu mo hi ai the ai le tu ni aku ki nam sunga lamkai ka ti ho lamkai ka hi ti hon don put na hin pi de win ka thu me nei aban kit na hi ga velo hen hi chi achai na ding hi tan tin kukite ha sapna ipiham na kukita te ha sapna chu ipiham point gup ga se hoiten a point khat na hi pan khom ding nom lo koi ma cha tu ni chan ge a hi kukita te pan khom ding kinom lo chu hoita agel taw mi khen khat chun I pan khom hi la I bol khom hi la I ti mai thewai a hin la tu ni chan ge a pan khom ding kinom nai lo ai ni zong le gal khat thil khat ahung boya thu khat ahung boya I hung pan khom le nom I sa ji da no alanga lam ka contact nga ga sei lo han lam ka contact sa ga sei lo han sa langa te na sa langa te hlang langa te ki khianu hi cho a hi le sa langa te hlang langa te abon ahung pan khom wa gal a hin ka khom wa a hi le han san da no ho kidang yeng so ahung pan khom tiang la no pa sa ji da no ho a hi wanga chu gal om lo ting la koi ma cha pang khom kit lo so koi ma cha kilung si na kit lo so pan khom dan ki thim lo so hi chu fu ipg ham ku ki cha te I ha sap naw ipi ham tele hi chu hi chu point number 1 ipan khom wa nop isa ji dan da no ho hi chi pa khu gel do o hi tin ki nieu sa o hi tin khat le khat ki lung si lew hen tu ni chan ge ku ki cha ten gen the I tho lo liu a hi wa ke lin zong e ke chung nung zong e ke no ya hong ki thol lo wa hi le ti a hi ipan khom nom lo je wa hi I bo yo hi so number 2 ikiniau sa nom lo je o hi khat no ya khat alu the lo choi pg am tele akiniau sa nom lo je tu ni a hi ke hi kilet sa in katin kiniau sa zong la ka hi na chu ka hi na hi tho tho ding ai hi za chu kanami te ho tu ni a jong ka se ku ki cha te la sam na akhat na chu ipan khom nom lo je oi pan khom ding nom lo na ipan khom ding koi ma nom lo so ki oi mo hi to ipiham tilang ho zong apau koi ho ki vet da apau koi hon apau ko chom deu hon zong ipiham ti ho ki vet da kit chu hi chi ipan khom theilo ji wa hi boy ai wa ngai hung boy ta ting le khat la khat hung ki thu pi ting le khat la khat hung ki thu khom ting le anop ji dan hu khat la khat I hung pan khom ting le I lung jong hung lien zap ji so I bol ngam lo zo siong ki bol ngam chu hi chi chu chu tu ni a ku ki cha te ha sap naw hi ga ve lo chan pan khom ding ki nom lo ki neu sa ding ki nom lo khat le khat a thum na aga se hi ti khat le khat ki ho to na lo na khat le khat ki ho to na lo cho e ho ka ai asa lang ten thil khat a bolai le a hlang lang te he sa lo a hlang lang ten thil khat a bol asa lang ten he phalo na tu example a ga sai te dinga chu tu ni zan hla thil so ho bang chu KSO in thu so bol chu kuki Anglo War 17 October ni le ni kho hi chi ni kho le
compare hi chi hi ding khu chi hi ding aman thu seina nei ding man la sa na nei ding hi che pa mi pi zo se ki khop deu ti a thu pon na a bol so a hi wa nga chu hi chi wa KSO te hin koi invite hoi ta a bol wam na koi ma hoi ta invite a bol naw jong lo mai thei chu aban le hi chi KSO in pan ala na chunga hi koi to kan san a bola koi to ke ho to a bol ham kampu pi langa KSO JOUSEI ke ho to wam a hi lo le KSO organization branch za chum ho chun kuki in pi branch ho JOUSEI chu ke ho to na nei wam a hi lo le ko tu to ke ho to na nei wam HTC to ke ho to na nei wam KZC to ke ho to na nei wam nam se pai ho to ke ho to na umam hoi ta a khol leu chun lo di lo ze a zan ha thil so ho chu aban le alang khana min hi chan chu program ana gong ta a hi le ipi bola chu nam se pai hon emergency ta chu ahin kha wa thalaka mu wa koi ma chana bol theilo di hi tia ahin kha wa aji su ke ho to na theilo chala khat ki ho to lo chume hi chiwa hi igel a hi le za chat chu inam sunga wa i ke vai po da noi nam pi adinga na ka tonge kiti ahi wanga cho eima lungdei banga na ki to go hi cho koima lamkai ka hi ti ki ho to na lo koima ki phat sa na lo ahi lo vai le khat hi tai ga ki do to na jong lo eima nam pi adinga na tong ka hi ti a thil pha hi eima lunggela cho thil pha hi ti a ki bol jing ai le khat chung eng se pai hi ta chu kito mona inam sungo ba CSO hi han nam se pai hi han EP organization hi le ho hi khat si se a ki khum khom thailo te atama tam kinei hi chu organization si zong hi sim sian lo chu het kha lo adi sana tu chung gal boya hi ka het kha lo atam zo pi hung ping do so hi chi to bang hi hin tin hi za chu khat ki ho to na lo ting le inam sunga hla sapna izan ham khat hung inam pi adinga kipal na thei tampi hung do e ho iga ki boy jiu zo ai le mei te ho khu ama ho gam sunga ama ho hung ki boy ting la hun ki pa lo ki pa ma ji ki that taw thiro gam taw ki ti so hi chi to banga chu tu chunga I thil to ho e ho chunga thil hung ho hi email ma ho e ho ki pa banga hi ki pa wa hi ti pa hi het nu ngai hi ze a chu na to khat inei diwa thil khat I go no wa inam pi adinga thil pha chom hi zong le I bol ding ting le koi kon san bol thei ham inam sunga vai hom ho chun e het pi wo hi nam ti pa hi I khol ma sat nu ngai ei ma lungdei de ya nam pi adinga thil pha hi nai ti a zong hi imo bola hi le inam sunga ki to mo na zo hi thei a hi ti pa hi I het no ngai ai ali na a hi khat le khat ki to sot thei lo te na hi chi zong chu hinge kanam pi adinga aman thil khat apha a hin bola hi le hi chi chu thil pha ta a hi tia ki to sot thei lo te hi u che ho chu inam pi adinga thil pha ta mi khat in a hin bola hi zong le ei bol a hi lo ting le thil I to banga thil pha hi zong le su si ding su tan ding kham tan ding hi chi ho bo chu ilungiela ki gel kit chu hi chi hi chu inam pi ala sap nei ku ki cha te I hla sap naw I khan to thelo na pau hi chi chu a point li na hi a point nga na a hi I hi na pom thelo na I hi na pom thelo te hi u che hoi na hi na khat na dingam lo na hi na khat na hi na pa tu de thelo te hi tu ni a hi khat chun ke hi chi ka hi chi organization ka hi tia khat a hin phu a hi la aman a phu ngel organization jong chu hi chi organization sunga chu ama phu na organization a chu tha a hin nei lo ting le hi chi chu dal hakin in tin a niau jong le a chum a hi po le tia a tha a hi po le tia organization tha phu kitam ki chu e ho hi
hi chi chu chu I hi na ke din pi zo lo I hi na I mi pin a hi lo le I organization a tam zon support a bolai le e ke zo hi a thiemo hing ka ti a hi ki het do na khat uma hi chi organization chu I ati la ka dop san pi thei ding ham ka mi pin hi chi adai a hi le ken dei hi zong leng mi pi ki lung to na thei khat a hi le ka dop san na ngai ken ong ka support a ngai tai kinung hei thei lo te hi cho hi hi chi a hi ku ki cha te hla sa mo hi ka ti no me nei a chai na ding a hi I hi na sa nga I hi lo na pom te I hi ki no hi cho tu ni a meeting ball te jong chu ka velo chan hi chewa meeting ball ho jong mi zo lo hi ho mi zo ki so ke ko ho hi chi chu di lo video ma sa jong chu kana sei ta in mi zo na hi no ma hi le manipura na uma mi zo ka hi ti jong le chon mi zo hi thei lo na hi mi zo na hi na dinga chu mi zo ra ma na chen ngai mi zo ra ma na chen ta a hi zo na chen ta a hi le chun mi zo ka hi poi ti jong le chun mi zo hi tho nei aji chu mi zo ram ki vai po dan hu CSO adang jong ki phu be thailo EP hi jong la organization chu ki mo phu thailo wai Mizoram gam sunga na chen ta a hi le chun ipi phung ipi chang hi zong le chun mizo na hi masat ding hi chi ting le chun mizo la a na phung chu hung ki sei pan ding a hi wanga na hi na pa chu mizo na hi na khat chu na masat ngai hi chi to banga chu ki vai po hi chu a hi le tu ni a hi ho hin ku ki a ding khom hi te la koi ma chan ku ki dei tha lo chu to ai Kuki ki hinom gam talo a hi wanga kuki sanga chu mi zo hiu te mi zo a ki vai po hi te tile anom so ke ki ki chu tu ni a kuki pom ho si hi zomi hi taw te tile hen ipiam khat ki si bang jing de zomi ho hoi ta pom ho zong chu kuki hi ki taw ti kuki hi nawa hi ti a ki sei le ama ho zong hi chim hi chi to bang ma chu hi ki chu a hi wanga chu hi chiwa kuki pom lo le zomi pom lo ho si chu hungo e bonvin mizowa lut no hi te le nom kit vet taw a hi na dal hangam a hi lo na be khat pom thei hi chi to bang mi chu hiu chu ho inam sunga ki to thei lo na le inam sung a tha sap na chu hi chi chu hi chu tu ni a kuki zomi na dal ha theya mizowa na lu thele ipi bola chu zomi na dal ha theya kuki na dal ha thele hi chi khat zo zo a chu na ke khai thelo hi chi chu I na pau I go kuki cha te hla sam na pe no hi chi hi ti hi chi wa point gup ki sei ho hi kuki cha te hla sam na chu hi chi ho hi hial to ka wa tu ni a hi I boy na ho hi kilham di lo ding hi chi to banga hi I boy jing di wai khat la khat ki ho to na lo khat in nan to dinga inam pi a dinga na to a hi le kanam pi a dinga ke hi ding ka hin kanam pin I pi ham a dei ti ki veta lo na a hi lo vai le inam pi min mangcha a na ki tong ji a hi wanga inam pin dei lo hil khat ki bol jing ti hi zo inam sungu vai TULAI hi ga veleu chun nam se pai hon jong na to ding ting le hi chi hi 99% nam pin ad lungdei hi iti anam pin na ki ho pi wa iti anam pin hi chi ka phat sa ve ti a chu thu a hin sei kha wa nam pin na min pha jiwa na inam pin ku ki nam pin nang ho to ke ho na I ma cha consultative meeting jong nei kha lo I nang hon jong iti ta jong mi pi concern jong na bol kha lo a hi wanga press release ahung ke bolding ting le hi chi mi pi lungdei hi nangma lungdei mol so thei na dinga chu mi pi mo po sa hi TULAI inam sungu wa hi achi pen hi ga veleu chun khatnin ama lungdei po do na ding a hi lo la ama lungel khat su bulhitna dinga chu nammin mangcha vet nammin mangcha a chu na to ji nammin aman cha business a bol a hi le khen khat chun ipi bol ki ta am te le ama lungdei a hi la vai le
ama mi pin athil bol ho chu eito sot nai ti na ding hi chi dei chat na chu nam pi min mangcha na tong loi jong ki kit chu hi chi ilha sap na khat noi su tu ni a hi inam sunga lamkai kahi organization nei kahi ti hon jong mi pi consultative tu ni chan ge ya phatita anei lai jong kamu khanai po nai CSO lamkai kahi ti ho zo sen jong mi pi consultative itiva ahi wanga mi pi kilhang sap lawai mi pi lungel kilalawai ithim chan na ding bowa na ki tong da na hi aumin hi je a chu a hi the aile hi che ho hi inga de wai tu ni a hi nam ngai lu ta ta hi wa mi pi consultative nei ding phata ta a nei ding iti wa hi avenga bol ngai a khu a bol ngai house ho jong ga na ne ya tu ni a hi khochaga koima pot do loading khomi te zo si kimu pi na ding ai khomi te zo si hi chalai muna ichi khom diu hi chi gam kai khana agam kai a bol ding hi a jong le hi chi wa house ho zo si na khomi hoita thu na ki pi diu koima hi chi meeting a absent thei loading ai ti a hi mi pi lungge la khom ding hi chi chu tu ni chan ge nai lo amin bo wa I bol ba koima la hung lo mi som thum som li ga ki su to wa hi chi wa chu mi pi lungdei a hi lo le a koima cha to jong concern bol lo hi la hi chi mi pi lungdei zo ti a thu ki sei ho hi a hi the ai le kanam mi te hon inga de wa hi nam sungo ba hi nam min mangcha a hi lo le I min I phung min mangcha hi business I bolai sewa I khan to lo de wa hi nge them na di win ate ka na khat a chai na ding ga seileng mosi chu ga velo chun pathin hlen cha khat ai pathinin adei hlen mi khat ai ahin la ama chun Israel puido dinga pathinin asola chu pathin lungdei lo ahung hi phana chu aman pathinin ate pi na gam chu alhun sa loi na kanan gam hlung ta lo chu ama chu kanan gam alhun sa lo ta chu I chi to bang chu hi bin tu ni a jong hi nam lam kai nam pui tu ho hi hoi ta pan na la wa di ta na pan wa hi le thil pha hi ding hi in itiam khana thil phalo ta nam na ma pui wa hi le ilhun na diu ilhun lo di wai nang jong na hlun na ding na hlun lo ding ai ti pai ka sei do no me nei chule het kit diu khat chu apoi mo pe na hin ku kit te tu chung gal hin nei wa hi ivet na hi le masanga sanga wang I khan to wa hi I gam sung hi han I nam sung hi han ucha ki ka hi han in ko ki ka hi han tribe sung hi han a hi lo le ai ho ku ki community sung hi jong le I chan ham khana masanga tu a hi ki to mol he vi ki ti jong le masanga sanga ki to a hi tu a hi aniau pen in jong alien pen ki dem thei alien pen in jong aniau pen chan ge ya ki he thei hi chi to bang society chu I hung hi ta wen hi chi I khan to na khan wai hi je a chu masang lai chu ga ve lo chun masang lai a chu koi ham khat chun lam kai khat a hin de mai le ki he do thu cho e ho pawa ga ki sei le ki he do thu ki koi do thu ta bang ta a hi wanga TULAI a hi chu umbe ta lo chu aniau penin jong nam sunga phat chom na dinga thu sei theita alien penin jong aniau pen hin heta masanga kuki cha te hlom cha hi wanga wa chu koi ham ti jong ki he to lo khat ki lungsi n ho jong hi ala sam ai wanga tu a masanga gal I nei masangowa to ite a hi le chun kuki cha te hi 70% bang hi ki khang to wai ki develop hi I gam sungowa hi government in sanction ahin bola ahi lo le development fund in pi wa khan to na ahi lo wanga chu kuki cha ten inei kham wa ikisi mo wa ikibol wa hi le tu ni a hi masanga Manipur government in development fund in pi sanga jong chu tu a hi gam sunga factory a zat aumin ahi lo wa hi le shopping mall zat aumin hi ta chu develop mo mong hi ta chu
hi le e ho sung ka zinga e ho community sung ka zinga zong hi event nai le khat le khat kilung sit na hi masanga sanga asang zotai ti hi i mu the hi ni chu i khan to naw hi in tu ma bana zong ku ki cha te pathinin ilung se nin tin hi chi sanga hoizol le phazo a i hung khan to wa hi chi wa i bol khil naw i hin sei na ho chunga hi kisim phat na hin ne wa hi le hi chi 70% a pat na chu 100% chan i hlun theu inam sunguwa kidem ye kivet da a hi lo le kai nim ti hoi a bona in pai hla thei te di wai ti pa hi pathinin phathe i bo in tin ku ki cha te ku ki community sunga khat le khat ki lungsi ta la khat le khat ding khoma pang khom thei dingin pathinin phathe i bo jing taw hen hi chi chan chu tu ni ku ki news a hil chet na in bol thei ho le ilungel hoi ga sei do thei ho chu hin tin tu ni ku ki news hin ve a hin ngai ho zo si na chung chi ovin ka ki pa in na bon chawin pathin in phat thei na bo jing taw hen